yaanong re na le mathata ntseng jalo re ne re re mongwe le mongwe ga mmagwe ke se re se buang re re mongwe le mongwe hela a ikele ga mmagwe ha ile gore bone ha ba batle rona re tsamaya ka tsela re tla ba bontsha bopo ba rona ka go le gona re itse go lwaela ka ba itse go lwa so ba ska batla gore tshwenya mo lefatsheng la rona a ba hambe re kokwane fa gompieno ka mogopolo losi mogopolo wa rona ke gore re submitted a memorandum of demand re na le dio tse re batlang gore di arabelwe ke SAPS re ka gopola gore mo malobeng ka di 30 tsa June re ne re na le khuduego ene e solofetswe mo Mahikeng jaanong minister wa rona wa sepodisi o ile a ntsha molaetsa wa gore a ntsha le mandate wa gore sepodisi sotlhe se tshwantse se netefatse gore ga se tsereganya se sa tsaya karolo se sa ema kgatlhanong le ba maAforika Borwa ebile le se sa ema le ba ba reng ga ba tshwana gore ba lefa ya nna ke lwanile ke le one so ke ba latetse ke le one now I don't know English I speak in Tswana ke ba latetse ke le one ba ntabari ebile ke fail nna mo South Africa ke le teng mo gara renke mo saloni ba ntaga I'm fail ebile ke ba ra ke reng ebile ba tare ba tlile gae all the illegal immigrants, they coming with drugs, they destroying the future of South Africa, the future that we are working so hard to build on, we are investing on it. But now where is our law? Where is our president? Where is the African National Congress, the ANC? Where are you, Mr. Ramaphosa, Cyril Ramaphosa, you know? So, Rona mo Mahikeng, it's like we are being taken for granted. ba re laula ba re sutla mo moyeng ha ba batle go utlwa gore ba re lwantsha mo tulong ya rona so re ntse re ba kopa sentle ka molao gore ba tsamaye ba re bone ga ba igope jaanong gone re swabileng ko go eta molomo gompieno kana ka re memorandum go rogile gone mo Mahikeng police station gompieno mare go goroga ga one la ile re eme motshega rotlhe re ema re letetse botsamaisi ba Mahikeng police station ba santse ba le mo dikopanong tsa bone tsa botsamaisi go bofelong re kgonne We are being undergraded, because we are peaceful people. We are making peaceful marches. In other continents, in other countries, there's war. But here we are making a peaceful march. So we are at that level that we reach the peak. And when we reach the peak, we're going to explode like a volcano. Se se utlwisang botlhoko the way batho ba re tsaelang for granted ka teng, the way ba re nyaditseng ka teng, re kopile so nice, so peaceful gore ba gaetshong re kopa gore le tswaleng disaloon and support our march. Ha re lwane le nyena ne o itse go ba yang, they go behind our backs but we ba tswalla bone batho ba mo disaloon ba bereka supa sa go keng ga ba re tshabi ga ba gona mo ba re tshogang teng ba re nyaditsa thata because ba itse gona re batho le peace ya no today it ends re enough is enough. Yes. Bana ba rona ba gone go ja dikotlele tse di tletseng because of bone and ha re rise because of re tlhoile maAforika mangwe ha re ba tlhoya maAforika bangwe re irase because re batla leruo la rona re batla bana ba rona ba phele bana ba rona ba gone go na le dikgwebo tsa bone. Don't please don't now we go boa tla ibile go busula o bona motho a tsena mo saloni a tlo go tshwara tlhogo o le motho wa mo lapeng fa a tswela kwa tswang teng ha tsena fa a tlo go bereka moriri wa gago a sa itse re sa itse le gore motho a me kwa tswang teng a se mmolai a ga se motho e le gore wa batluwa le kwa tswang teng wa tsena ha ba re seka ditlhogo that's why o bona re heletse ka re le rona re khudegile ditlhalogana bathong re kopa gore mazimi a re sutela ga re kgone go bereka mo gae go tletse bone hela mo disalong ebile ba re dipisa mo godimo ga mo ba re utswetsa le di-client tsa rona ga re bereke sepe mo disalong ba re ba bolelela gore rona re lazy mo gae ga re bereke ba ipeile ka bopoo le bopheki ebile ba bua gore ga re batla gore ba tsamaye re ba hise ke lehatshe la modimo le so ba bula yang di-business yano
so rona ebile ba re kgoba o fitlha le gore rona re patela rente mo leforeneng o tsa ka ititla gore ene a tswe kwa tswang a tle gore patelisa rente mo ga rona a re kgobe le ka mafoko se seng se se re tenang ke gore go na le mahoko a re a utlwang a buiwang ke ba Department of Home Affairs. Ba Home Affairs ha ba bua ba re ba blame rona at some point as residents tsa Mahikeng kgotsa mo Afrika Borwa because ke rona re fang batho ba tshono ra ba tsenya mo tlase ga disaloon tsa rona re bereka le bone ra ba hitla ebile ha re tshwantse go enforciwa ra ba hitla ba re ba blame rona mare ya ba le bala the first line of defense ke the border management authority. Where is the border security? Batho ba ba tsena jang mo country ya rona gore e le wena o le Home Affairs o tshwantse enforce e be re ha ba setse ba tsene o bonta gore na ke mohira jang. So o bula business ya mo South Africa o sena permit ya gore bule business le gone mola wa South Africa worry motho a tla go bula business mo South Africa a ba na le 5 million plus so bona ba na yone 5 million plus so ba dutse ka bopo ka bopheke ka gore bone ba ipoleletse gore ba tla re dirisa ba tla re lwantsha because bone ba thata. So ke ne ke kopa botlhe ba berekang disaloon ba ba ira meriri ba ira manala di makeup ko di uniting gotlhe ba tle mo toropong every day mo toropong ka 8 ra kopana re tle re thusane rotlhe. bo rra rona le bo mma rona ba ntshitse maburu so rona re balele ke gore le bone re lwela lefatshe la rona re na le bana ba ile gore ba emetse tse dikgolo mo go rona ebile ba re solofetsa le gore ba bangwe ba rona re tlo go shwa ba tlo gore bolaya so ha le gore ba batla ntwa we are ready re ira sengwe le sengwe ka molao re bontshitse le memorandum re tlile mo police station re ba file memorandum re ira sengwe le sengwe ka molao so bone ha ba ire ka molao rona re tsamaya ka tsela ke feel like it was not fair go tseniwe hela re sa itse sepe re sa prepare re sa fiwa any alert go gutlo go diragala eng re ntshwa mo teng ga disaloon ne re sa itse sepe go shutiwa go iriwang re sa fetsa le go ira dilo tsa rona re setse re patetse le go patela o itse nna ke tlhaloganya re duetse mare ga ke happy le seng ka gore at least ha nne re informile before nke be re sa tla disaloon nka be re betse matsatsi a tlang a kere no yana go tsamaya ka di half ga go tsenwe le ko salone go taya batho re kopa le phutelle tsameo bona ra phushiwa re tsewa yo god re tsewa di video ra patelediwa do this ha go kgonne go tsa go no yang ke lebetse le phone mo teng mole ke tla lemoga ke le kuntlu it's not fair.